Kayeng Kashari Special Judge NDPS Southwest Khasi Hills Maukurwan kalarai penram ye kilaingot kisnar nong kayi drang dakabaset patok hadu shipos nam kenti. Kini kilaingot kibla syakrai penram kidei kibalatip kerteng kum usomison sangma uborman bat ujenel di sangma. Superintendent of Police ke Southwest Khasi Hills District lingba ukurwa upentip bakani karai kalami lingba ka jingmudui jahar hakakat kendai trik kelalingkat arja arpsau na Irfan Bashir Magre AC 193 BN bahaga kat kendai trik benai beningkong arja arpsau hakapor kembash posting menstem ki pulit ki bapelong kajing telasi kila yuak ban batno ya laingot suba runar ki bawanda ki arteli ki tuk nakathan ranikor. Hadir na kaliang magistrate BDO ka ranikor bat kakinhun ki pulit na ranikor PS kila 1 police outpost. Hadir kajing pelong ya kajing talasi ya kini ki suba ki pulit kila yuak ban kurup no ya kendai teli ki song ki badan hadu Shihajar nyospa armpra teli ki drug ya ba tablet. Hadir na register case hapok ranikor PS hapok kekendon jong ke NDPS Act bat ya kajing to oket lapelong da UABSI ba A simle bat hadir bala charge sheet hakalai trik benai besan arjar pesau lapha eki syapok kayeng Kashari Special Judge NDPS Maukurwan na kebenta bantian bishar. Kumta kayeng Kashari Special Judge NDPS Southwest Khasi Hills Maukurwan hakakat way tarik naiwing kelarai penram ya kini kelaingot dak beset patok hadu shipos nam haringkat ke kuna ke bamarshilak tingka bat ada kimla ban siu kin hap ban syong patok sana ke benta shibnai.